ndabaramukije mwese muriko muradutega amatwi mubicishije ku mbuga ngurukana bumenyi by'umwihariko ndavuga kuri YouTube aho mwama mukurikirana ibyigisho bica kuri ino chaîne yacu. Reka buri muntu wese ahari, buri muntu wese ahaherereye ndamyipfurize yuko ubutumwa bwa Yesu Kristo bushishikara kubana nawe izagimana ni hagucura. Rero uno munsi tugiye kwigira hamwe icigisho kivuga ngo ni igiki wibaza ko kizotuma uja mu ijuru. Nubwo rujijo rw'abantu benshi bafise aho bakomeza kwiyumvira nti mbega kuja mu ijuru bisaba iki, mbega kuja mu ijuru bisaba ko nitwara gute, mbega kuja mu ijuru bisaba ko nkora iki. Ibi nivyo tugiye kubonera hamwe muri uno mwanya. Reka dusenge. Turagushimira data wa twese uri mu ijuru kuko wadukunze urukundo rudasanzwe rutumutanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo buhoraho. Komeza ubane natwe duhishurire iby'ibanga ryimbitse ry'agakiza kugira ngo by'umwihariko natwe imitima yacu nitubekeranwa n'ubuntu bwa Kristo ibashe kugurukira kwakira agakiza waduhesheje ubuntu bushirwe hejuru mu izina rya Yesu. Amina. Uno munsi rero niho tuza gusobanukirwa ati mbega umuntu kugira abashe kuzoja mu ijuru azoba yakoze iki, ni ibikorwa ngomba gukora, ni ibiki bizotuma nja mu ijuru cyangwa se n'ibiki bibasha kuzotuma ntabasha kuzoja ubwami bw'Imana. Reka mu kugira ngo tubashe kugenda twihuta uno munsi tubanza dusome amajambo dusanga mu gitabo ca Tito. Igice cyaho ni igice ca 3 hereye ku murongo wa 4 ukageza ku murongo wa 6. Hari amajambo meza cyane asomeka, ariko mbere na mbere kugira ngo tubashe guhera hiyo reka tubanze dusome Tito igice cya 2 umurongo waho wa 11 kugeza ku 14. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo uko ubuntu bw'Imana bwatuzaniye agakiza. Uko ubuntu bw'Imana bwatuzaniye agakiza. 11 harasomeka ngo kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse buzanira abantu bose agakiza, butwigisha kwikunkumura ukutubaha Imana. Mani habicubahiro. Ubuntu bw'Imana bwaraserutse buzanira umuntu wese agakiza, kandi ubwo buntu bw'Imana bwace butwigisha kwikunkumura ukutubaha Imana no kwifuza iby'isi, bukatwigisha kwama tudahugumba tugororotse kubaha Imana mu gihe cya none izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Ku murongo wa 13 bavuze amajambo avuga ngo twitega ibyizigiro by'amahirwe no kuzoseruka kubwiza bwa Yesu Kristo niwe Imana yacu ihambaye n'umukiza izina ry'Imana n'ibikamico. Nifuza ko buri muntu wese ashishikara kumviriza ano majambo ariko aravugwa muri iki kigabane cya 2 cya Tito umurongo waho wa 11 kugeza umurongo waho wa 14. Umurongo wa 14 havuga ngo yatwiguze kugira ngo aducungure. Yesu Kristo yaratwiguze kugira ngo abashe kuducungura. Muri kwa rugendo twariko turavuga ngo ni igiki wibaza ko kizatuma uja mu ijuru. Nyene Adamu amaze gushayisha mu cyaha, umwana w'umuntu amaze kugwa ahantu atashobora kwikura, nta kindi kintu na kimwe umuntu yari afise yari gushobora gukora kugira ngo abashe kuba yova aho hantu. Ikintu cyo nyene cyari gisigaye hari yuko haza ubutabazi bw'uwundi muntu urengeye umwana w'umuntu yari yararemwe n'ibiganza by'isumba byose. Nayo icyo kintu cyagomba kugaragara tumaze gusoma ngaha hantu hatweretse ngo nta wundi ni Yesu Kristo yatwicunguye maze akatwigura izina ry'Imana rihabwa. Yaraducunguye aratwigura. Icyo nicyo kiguzi cya mbere gitangwa n'Imana ubwayo kugira ngo umwana w'umuntu abashe kurokoka. Niyo mpamvu batubwiye ngo yaratwiguze kugira ngo aducungure, adukure kw'ibyo twagabitanije byose izina ry'Imana rihabwa. Adukura ko buri kintu cyose twagabitanije sinzi ko ahantu dushobora kuhura. Yaratwiguze mu murongo wa 14 niko batweretse, aratwitangira kugira ngo adukure ko kw'ibyo twagabitanije byose. Nta kindi kintu na kimwe ngaha kigaragara ko umwana w'umuntu yasabye, ahubwo Imana yo nyene ubwayo niyo yatanze ikiguzi gikwiriye kandi kibereye kugira ngo umwana w'umuntu ave mu bubata yari yarahereyemo
kandi umwana w'umuntu abashe kongera kugira kamere cyangwa se ishusho y'iyamuremye yari yaramaze gutakaza. Iki nico kiguzi kiza ubwa mbere mu biguzi bisabwa n'Imana kugira ngo umwana w'umuntu abashe kuzobana nayo mu bwami bw'Imana izajya Imana yabicyubahira. Rero yaratwiguze ku buryo budasanzwe adukura ku ivyo twagaritanije kandi yihumanira ubwoko bwiwe ngo babe ikibare ciwe bagwane ishaka ry'ibikorwa byiza izajya Imana yabicyubahira. Nifuza ko tubanza gusobanukirwa by'umwihariko ku murongo wa 14. Umurongo wa 14 utangura uvuga ngo yaratwiguze kugira ducungure, acakurikira ngo adukura ku ivyo twagaritanije, hagaca hasubira hakavuga ngo yihumanuriye ubwoko bwiwe, maze hagaca hakurikira havuga ngo kugira ngo ubwo bwoko bwiwe bugwane ishaka ry'ibikorwa byiza. Harimo ingingo zine nifuza ko buri muntu wese abasha kumenya. Niki kintu Imana yakoze kugira ngo irokore umwana w'umuntu, niki kintu Imana yakoze kugira ngo umuntu asubirane ishusho nziza ibereye ya mbere Imana yamuremanye yari yamaze gutakaza. Hari ibintu bine bikorwa kugira ngo uwo muntu abashe kugera kuri urwo rugero rwiza kandi rubereye rutunganye. Iyo mpamvu icyambere batubiyemo nuko Imana ibinyujije mu mwana wayo niwe Yesu Kristo yaratwiguze. Icyo ni ikintu cyambere kiza imbere mu bintu bine byavuzwe muri uyu murongo. Icya kabiri, ibyo yabikoze kugira ngo aducungure izina ry'Imana rihaducungure. Icya gatatu gice kibonekamo ibyo amaze kubikora kugira ngo aducungure nuko adukura ku ibyo twagaritanije byose. Iyi ni ingingo igira kane mu rugendo Imana nyene yikoreye kugira ngo ibashe kubohora umwana w'umuntu. Iyindi ngingo igira kane batubwiye ngo amaze kwihumanurira ubwoko bwiwe atukuye kw'ibyo twagaritanije akihumanurira ubwoko bwiwe. Ikintu cyaciye gikurikira n'ikiriya ngo kwari kugira ngo n'ubu bwoko bugwane ishaka bwo gukora ibikorwa byiza. Ibanga rero riraba, ntabwo umuntu acungurwa n'ibikorwa byiza, ntabwo umuntu acungurwa n'imirimo myiza akora, kandi nta nubwo intandagara yo kurimbuka k'umuntu izoba bituruka ku bikorwa bibi akora. Ahantu ushobora kubumva mu kundi kuntu, ariko mbere gato tugiye kubibona kugira ngo ubashe kubisobanukirwa. Umuntu ntazobona ubwami bw'Imana kubera ibikorwa byiza, kandi umuntu ntazobura ubwami bw'Imana kubera yuko hari imirimo mibi yakoze. Tugiye kubisobanukirwa neza mu kanya kari imbere. Usomye mu murongo rero bitugaragariza yuko umurongo wa 14 kugira ngo umuntu arinde agera ku rugero rwo kurwana ishaka ryo gukora ibyiza, nuko haba habayeho Yesu Kristo aducungura maze akadukura kw'ibyo twagaritanije kandi akatwihumanurira mu bwoko bwiwe kugira ngo tubashe gucika ikibare ciwe kandi ngo tubashe kurwana ishaka ryo gukora ibikorwa byiza. Ibi rero ibikorwa byiza bidakuza habanje kubaho gucungurwa, habanje kubaho gukurwaho ibyo wagabitanije, habanje kubaho guhumanurwa n'Uwiteka maze ukabona gucika ikibare cyo mu bantu Uwiteka yishimira izina ry'Imana rihabijuru. Reka dusome ku murongo waho igice cya 3 muri Tito nyene. Igice cya 3 ni umurongo wa 4 ugejeje ku murongo wa 6 uramajambo avuga ngo ariko ineza y'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bimaze kuboneka iradukiza icyadukirishije ibikorwa byo kugororoka twakoze, ariko nk'uko imbabazi zayo ziri idukirisha ukozwa kuzana ukubyagwa ubwa kabiri, ikadukirisha uguhindurwa basha na mpemu yera. Umurongo wa 6 uvuga ngo uwo yaducunjuburiye ko bwa Yesu Kristo umukiza wacu izagimana. Narimejeje kubivuga mu gice cya 2 hatweretse ngo kugira ngo umuntu agere ku rugero rwo kurwana ishaka ry'ibikorwa byiza hariho ikintu kigomba kuba cyakoze. Umuntu agomba kuba ubwa mbere na mbere yaracunguwe kandi akozwaho ibyo yagaritanije. Amaze kozwaho ibyo yagaritanije akihumanurirwa n'Uwiteka nk'ubwoko bwiwe izagimana ry'ijuru. Icyo gihe uwo muntu agera ku kurwana ishaka ryo gukora ibyiza. Niyo mpamvu twavuze ngo ibikorwa byiza sibyo bishobora gutuma umuntu azobona agakiza, sibyo bituma umuntu abona agakiza, sibyo bituma umuntu azobana n'Imana mu bwami bwayo, ahubwo ikizotuma umuntu abasha kubana n'Imana mu bwami bwayo Imana yenyine ubwayo yaracikoreye izagimana rihabijuru. Ni kuvuga ngo agakiza kabonerwa mu mirimo myiza, agakiza twagahabwa icyo dusabwa twebwe tukakira. Niyo mpamvu ari muri Tito rero igice cyaho cya 3
batweretse ngo ineza y'Imana, umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bimaze kuboneka. Imana niyo yakoze icyo twokwita ngo ineza, maze igaragaza urukundo rwayo, igaragaza ishaka ifise ryo gucungura umwana w'umuntu ibinyujije mu mwana wayo ikunda iwe Yesu Kristo. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Bace batubwira ku murongo wa 5 rero, iradukiza itadukirishije ibikorwa byo kugororoka twakoze, ahubwo batubwiye ngo idukirisha nk'uko imbabazi zayo ziri. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ngo nk'uko imbabazi zayo ziri idukirisha ukozwa kuzana ukubyagwa ubwa kabiri, kandi ikadukirisha guhindurwa bashya na mpemu w'Imana. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ngo kandi uwo mpemu ni Yesu Kristo umucunguzi wacu, ngo uwo yaducunguriye ko ibyo ubisoma ku murongo wawo wa 6. Bivuze iki rero muri aya masomo abiri ku kintu kijanye n'agakiza? Umuntu icyo asabwa gusa ni ukwemera ko ubushake bw'Imana bugaragarira muri we, maze akakira agakiza ahabwa n'Imana. Kuko ibisabwa byose kugira ngo agakiza kaboneke, Uwiteka Imana yarabikoze ibinyujije mu mwana wayo ikunda niwe Yesu Kristo, maze imbabazi zayo kuko ari nyinshi zabanye natwe ikora icyo bita ngo ineza y'Imana, umukizo wacu n'urukundo ikunda abana b'abantu bimaze kuboneka. Ikiba gisigaye umwana w'umuntu, icyo twita agakiza, kiba kimaze kugaragara, abasigaje kwemera iyo mpano nziza y'agakiza tubonera muri Kristo Yesu. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Niyo mpamvu umurongo wa 4 n'uwa 6 bavuze ngo by'umwihariko umurongo wa 5, ntabwo Imana idukirisha ibikorwa byiza byo kugororoka twakoze ikanamba, ahubwo Imana nk'uko imbabazi zayo ziri ngo idukirisha ukozwa kuzana ukubyagwa ubwa kabiri, ngo kandi ikadukirisha uguhindurwa bashya na mpemu. Mbega none ukozwa kuzana ukubyagwa ubwa kabiri ni ukuwe? Mbega ukudukirisha mpemu ibi byo biba bishatse kuvuga iki? Reka imbere ko tubandanye tubanze dusome amajambo dusanga mu gitabo bita ngo amahame 95 ni ugutsindanishirizwa ubwo kwizera. Hari amajambo akomeye cyane nifuza ko dusangiriye hamwe kugira ngo tubashe kurangiza. Ni amajambo avuga ngo mu 1888 igihe cy'ivugurura mu itorero ryacu, nyene data A.T. Jones yabaye umwe mu bashigikiye ihame ry'uko umuntu atsindanishirizwa no kwizera Yesu Kristo gusa. Yari umubwiriza w'umunyamuhati, kandi yari umunyamwete, kandi yari nyamwigenda. Muri uko kugira ishaka kwe yageze kure cyane mu bitekerezo byiwe, maze umwami Imana imwoherereza inama dusanga mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe, ni mu Gifaransa aho bavuze ngo message soit volume ya mbere kuri page y'442 muri version y'Igifaransa. Haravuga ngo inshuro nyinshi uyu mwene data yari yaravuze ko imirimo myiza ko ari nta gaciro ifite, ko atari yo ngombwa ngo umuntu abone agakiza. Ariko Madamu White yaramubwiye ati, nzi imigambi yawe, ariko utanga isura mbi ku bantu benshi. Nubwo ari ukuri ko nta muntu akizwa n'imirimo myiza, nta muntu azakira nta mirimo myiza nayo afise Imana ikigwaniye cyane. Ku mpapuro z'inyuma z'icyo gitabo mu mapaje y'amajana 454 Ellen G. White yaranditse ngo imirimo myiza ntizatwinjiza mu ijuru. Ese ni kuyihe ngingo mwene data Jones yahavye? Ni irihe tandukaniro ryo kuvuga ko imirimo myiza nta gaciro ifite no kuvuga ko imirimo myiza nta numwe izakiza, ko itazinjiza umuntu mw'ijuru? Abantu bamwe bafata umwanzuro badatekereje, bavuga ko niba tudakizwa n'imirimo myiza ko ari nta kamaro ifite. Bavuga kandi ko niba imirimo yacu mibi atari yo ntandaro yo kurimbuka kwacu, ubwo ni ukuvuga ko yemewe. Ariko ijambo rimwe ry'imbarutso ryaturinda iyo myumvire. Iyo bavuze imirimo myiza cyangwa mibi nk'intandaro y'agakiza kacu cyangwa kurimbuka kwacu,
cyangwa kurimbuka kwacu ntidukwiriye gusobwa n'iri jambo rivuga ngo intandaro. Aha ntiturimo kuvuga akamaro cyangwa umugambi w'imirimo myiza, ahubwo turavuga uburyo bwo kubona agakiza. Ariko mu byerekeranye n'agakiza, imirimo myiza siyo ntandaro yako, ahubwo ni ingaruka yako gakiza. Intandaro y'agakiza kacu se ni iyihe? Tuzi ko atari imirimo yacu myiza. Mu Baroma 3 igice cyaho cya 3 umurongo wa 20 harabisobanura neza ngo kuko imbere yayo iyo ni Imana ari nta muntu utsindanishizwe n'imirimo itegetswe n'amategeko. Yesu udukiza kandi dukizwa iyo tumyemeye izina ry'Imana rikabicubahiro. Kandi nta wundi agakiza kabonerwamo kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Ibyo tubisanga mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa igice cyaho cya 4 umurongo wa 12. Nitugomba gutumbirira imirimo yacu yaba mibi cyangwa myiza. Mu gushaka agakiza tugomba guhanga amaso kuri Yesu, kuko mu kumwitegereza duhinduka tugasa nawe. Igihe cyose twirebye turatsindwa, byaba igihe tubonye ububi bwacu tugacika intege, cyangwa byaba igihe tubonye imirimo yacu myiza tukayirata. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi tuba turushwa n'ubusa kubona umutekano gusa igihe turabye kuri Kristo Yesu izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Aya ni amajambo meza cyane atugaragariza yuko imirimo myiza cyangwa se ibikorwa byacu bibi si intandaro yo kurimbuka, kandi nta nubwo ari intandaro yo kuzobona ubwami bw'Imana kuba dufise imirimo myiza. Icyo dusabwa tugomba kwitegereza Yesu Kristo, maze uko tumwitegereza turagenda tugasa nawe, kandi uko dukomeza kugirira umubano nawe niko imbaraga y'ubuntu bwiwe ikomeza kugenda ibwirindura izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero buri muntu wese ikintu agomba gutekereza kizotuma abona ubwami bw'Imana, agomba gutandukana no kwiyumvira yuko imirimo myiza ari byo mutuma abona ubwami bw'Imana, ahubwo akamenya yuko agakiza duherebwa umuntu muri Kristo Yesu, ariko konyene kazoshobora gutuma tubasha gushika mu bwami bw'Imana izina ry'Imana rihabwa. Ubwami bw'Imana agakiza ni ubuntu bwa Data wa twese yaduhaye abinyujije muri Kristo Yesu. Aya niyo majambo nari nifuza ko dusangiriye hamwe na bene data muri muradukurikira kuri runo rubuga rwacu. Reka Imana nyene amahoro ibaha umugisha, kandi Imana nyene amahoro ikomeze kubeza rwose mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amina. Dusenge. Turagushimiye Data wa twese uri mu ijuru, kuko uri Imana y'agakiza kacu. Udusobanuriye ibikwiriye n'ibibereye, utumenyesheje ko imirimo myiza atariyo ntandagaro yo kubona ubwami bwawe, ahubwo agakiza waduhaye ubinyujije muri Kristo Yesu, ariko konyene kabasha gutuma tuzobona Imana mu nyonga hayo, kandi ariko konyene kabasha kuzotuma tubana n'Umwami wacu Yesu Kristo. None rero Data, shishikara kutweza udukomereze muri urugendo turimo, maze ibyo ubona ko tudukwiriye kandi bitubereye nk'abana b'abantu, ibyo tuma tuzobasha kubana nawe, abari dukomeza guterwa imbabazi n'urukundo. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amina.